Ti ngateng Jonathan Dakhar. Kalau mtaken sane sikasi kadang long ngidang dan hari le dehi kadang hambyang kan re la arai sabar pat ka pher experiences marka culture ki briu kejinglong ju ki briu kejinglong jong ka jaka ha kejing kendu halenti highway kom ong mene kam de ka besuk ban rai long hab long disiplin te hab ki step te shwa bangal right to not India ru shibanai mut nga long prepare kamat le de. Ngateng Jonathan Dakhar te ngidan sangut Sipara bat ngasa maulai orang help te ngadi lawyer ru ngadi nongtem drums ru bat ngadi rider ru te entah ngadi nongtem drum jongka duar nadu before ngadi founder jongka duar hi ngi form ka duar ru nadu 2004 te mentak la don arhuis nam te ngatre te district court bat high court ru te nga practice mentala khatway khat asnam ante te bat nga dan kani ka home group ru keteng Sons of the Hills ki banyak baik ngadi founder jong ka kani ka club ru motorcycling club te kani la form du 2015 te menta ka adon post nam Sons of the Hills a form 2015 mo la ai keteng 2015 ring la adon shwa kata nomor ba ngi ba ka kadikasi jungi ke best pa kamariang ka ha ki jaka puta ka phen ka we district ting strat balik jingi balik trekking balik camping ting sile bida ka baik kan hapor slap ne por kriat ne por luyur mtip re nya baik ha bakali trekking bakali kum ta nge penwan kum nu ban ai kerteng ni ka group mo ting ai no Sons of the Hills kan along kun jungki lum kun jungki mariang mo kalong ta kan ngi don pelok hi ki bai long ku balik school lang ki balik college lang mentahi te mentah kadang ngidang ya perung members wala katar ngidang duna ringim kwa hi bangin bun ru marba ka jenja ban te lakam la bun than ru hadu mentang idan hapo at hongut shwa ban let right sabar shon form ka Sons of the Hills ru ngisi ile ban right be chini sa rikasi jungi nomor chini ga rikasi jungi kidam ki terrains ki ba kidam ki ba jam da flanya chini flayo experience bat kan pen groom fi mo ban finlong kam tebit susu kanang dalit sabar kan sup kalau mta kan sane sikasi kadang long ngidang dan haying la dehi hari la dehi kadang hambyang kan re la arai sabar pat ka pher experiences marka culture ki briu kejinglong ju ki briu kejinglong jong ka jaka ha kejing kendu halenti highway ka phe ka bak labak ka ba kan kam de ka besuk ban rai kitip ki polok nga ki bangam dei to briu banang ban kren di bas phalu tu wat ngi nong slong ni majority ki long tahi mo te khamtam ngi ba em sini smola ling yo ka to jing ya dei bi non khasi mo nre apat po bangale ka to North India tour maroi solo ngale bi da ka jing mensing ko ba khoi bai ka ba bha bai long ki su tho te ki briu dang communicate kum tu dang kren broken hindi ru ki su tho ba ni udan hi jing sutho ban keren tamba danang than tamba wat kibrir ki sutho yanga kalau ta kan ka jenjar yanga tamba ngarunga keren bet hadu ba kalau ka bet kan kalau ta nomor ba ngi sini ngi bamplin mo dan masalam dan te sabar pat na do na to Assam nang yo West Bengal nang yo do dang yo hre da accuse drong tu idang stick veg bet tu and plus dan do dan mre khamtam seladak le phimyo tang kapeleng ru phya bamit ya bamit ki jor bat tenteng da fibam nga arai ka to yu phan nga si pamit phan di mendo ngapen man ka do yu phan along tu te habat jas nga tan mar bal ali sabar te mla ban khnyum ka bayo semut la poi si biji steng arbaji la di port bam lunch mtu mut habiang hanu no bat bam bat ha bam ka bayo te kalong kum ta ka hab adjust ma mla ban khnyum mla ban thnum ha kan ni ka passion begini kan umdan kum kata dan kum kata mut kan jenjar hi yang hi ban iu kan kalau ngom kan ki adon kata kum katu ka North India tour mo ba one men snam steng magane khet ba station North India te la jan Himalaya semua la jan jong ki iu nomor ka ngalai ka highest motorable route in the world mo kata ka di ba jong tama perthai balaman nya bai provinsi jong do ti ki briru ki parang ki bawan na bar belai ha ki wan si India tang ban yo nya kata te nga seperkat nga katuli ka don India bele ngam let mo kum rider le ka jing ban nya bai
ngide menit sin te ngalet stay ngajan asuban yap hi pada sangi tu pi kadang we teng ke jaka nama ka route junga ka pher ha po balik North India kiwi gilet mo kiwi gilet na da poi Delhi gilet na Srinagar tu gilet Punjab tu kan Punjab dan Jammu Kashmir tu kisah wansa le kisah rasa le dan kisah explore ngapan ngalet kaleng tu Shimla ngalet such pass kela route tu buat balong deadly balong dangerous tu route ngasalit Manali ngasakiu direct back you to highest motorable road ngalit shoya kata ni kong do te kadong jaka ka bakateng ka Pang village ka bakriat kata te kapoi kanu 1000 feet shoot try khatsan kanu khatsan te mensuang ngalit i tawang Arunachal ki Sikkim palak gitu gedang yu gedang biang Nrai kan hashtag nomor berkata Himalaya sangat try ka pher te wat kamet jongaru kadang sedang ban acclimatize baka climate baka weather stay am te ni breeding problem kan te pom ngasa ta kata ka hotel guest house te ngadon ngamor we te dan tangi we bepet tu babam ba we itra hinta dukan te nga yu kan nga thia man met nga kham nang thia mang san men nga thia ka kendet mang san men thia kendet nomor bale kasadam jonga katit ngong handit tang ayap marwe thai ngamla le era nga shudwai bet simet tu mo kham nang thia ki mestap kata khali nri baji kata khali no ka jenga kan tin mo hablet saju sha natuna Pang village hadu han le ka poi kilometers la ki spa mangasingi mo nga ya lai spa south spa san spa kilometers mangasingi ya so pa ngan mi na tang kadang khya ta khali ngong right ru so nang shu ngong ngalet how to you can sipai army camp clinic camp tu ngalet tu ong me badang la ban wan hadu ne camp jungi me surai bai tali ngadang tin shu khamyo dawai khamyo emo sadam ngadang ti khli dang khya dang king khli tu ngarai tamba kadai tang nakamet ba kadang acclimatize ba ka climate stay ngarai ka jan okay hantu kan sa you te don ki poru baslap lai singilenter nya bai pongwan phai na namang pol bang let ngalit ka bai ngawan phai ba ka bai ngakam ship na kham e kan kom tal sap lai singi chini na du na Bihar West Bengal sini Assam te kolom takan apnya be slap je be kom tu ki kalong karai kam di besuk wat ngarong kam di ong banga so suk ban rai ru ka nga banga ting ru dan ki khap banga ting kan stay not in dia ta ki baha mo ki baha ki long ki kim parwar ki sunat ten re ni mainland India pan mainland India te kum si Bihar West Bengal ki tu pi tangal ti ru kum ne kin ya khnap pi kin pha penyang ka bai kin la kin kila nom hantu ngasalap awot chapri ngasit I shwa bang le tu ka right dang ngasit I reels tu mo sit thok chapri dang ngasalap syang ada I hantu ngada lap sya in real life ba kiwan kedong yang awen tu wan jan tera tu tang ben ile ri sanga kwa ben ri senteng kwa ben stop ngapat ngadon marwai tidalik right sabaru kepisah kadon ne salian yang tu di brus ni sya lute sya kumnim tai lom ta kan ngarung ayat baik kan ngam juyang ra kum gitu nomor hap salak ta kli hap long sharp de mudal right sabar kan ham tam marwai lai ningkong po banga plan ni kan North India tour stisa ham tam ni North India tour mo nomor Himalayas nomor ba kabai jonga kan ni kabai ade khat lai snam mo hatu por ade khat wisnam tam bangalat ting kadai carburetor tu pi dalit high altitude te combustion ka kaduna so te the amdan oxygen mut ka bai ka suki aklaban yap kidon ki khap bolong tu te kidon ti interviews ba ale mswa ba ki we ki you ngai si tu ikane ba ka bai khampan thut renga kane tip top na du basdang du kut wa kadai ka carburetor 350 classic jong ka Royal Enfield khampan thut tama dan ti high altitude kamya te kalong be haju piris kan nuru haju bet te ngasit ong kan ngasit hap ya kram it bang ko bai te la kram pra marwai tu te baka bai marwai kram mar dan beri man kram hap su marwai tu bai ngasit ong be ka bai tos tanga pi bet begini ya poilang mo nomor pindu mesti ni te ngarung la do mesti mo te kanil kham yu kam pentut hi ka ya bet kalong hadu kata kan ka experience beralet barjala kadi tu kan pengawal nga kadi tu ka ayat 10,000 kilometer marwai ngaya 10,000 kilometers ngaya dari Shillong ngalit sa Bihar
Shillong, Assam, West Bengal, Bihar, UP, Delhi, ngalit sa ngayat nanti na Chandigarh ngalit sa Shimla, ngalit Bairagar gitu Himachal gitu ki Palampu dan ki sa spas ngawan Manali ngayat sa Leh Ladakh la berkhot North India kan berkhot bat Jammu Kashmir bat Punjab bat katu di 10,000 kilometer ka ang South pale kadang sa yang sa sang South men kan ni ngawan tu ka sa Gujarat te katupat kadi bangale biti perlok bangai right naka klop jongi ngiya katu nyo hajar lai spa 10 kilometer ngai tu ipi ngan chu pen maki bri tentang ki confuse tentang kim long clear ki patip mo katu ka bangalet ngan try kat kum kan knowledge jonga ngla wat ngadu ini senam ngam pat long pat no ban declare tu spon mo ngam tip yo don tengah awat te ngade manga first Meghalayan ubri na Meghalaya banlet Sulu Marway sate sa Ladakh umling kateng ka highest pass kateng umling la kajonglong kateng kasihi kateng tempat umling la means pass kalau umling pass umling la highest motorboat in the world tengah la stay awan phai ben ka bike ngam ship banlet Sulu ru I'm the first one here banga touch ya tu kan banga Sulu nga touch the highest motorboat road in the world. Tenrei kidan ki khasi pelok jonga ki balet situ ki balet arngot ki balet ka group ki labun wat long na ni na Meghalaya kan tamba balong balet Marway ban pendep ka tu ka iu hadu ban poi yin ka bai hi Marway ban pendep 10,000 long kat kong ngajeng tip jonga te ngati manga kan Marway. And correct me if I'm wrong, semua yo tip hadir habot mo. Try kadi ke jingit fi badas ke jingit banyak baik. Try kalau ngum ke music ite. Tenteng damdon ke band ru fi nyom hi Marway, kawang hi Marway, long tam hi Marway kalau tak kan nomor ba ngasiam yang tam Marway. Ya ka bang plan right tu nomor bang sena plan right mo ngam jupap. Kidan polok nga ki sit ong totong lit lang ni mo ni join lang phim tu. Hadin pa kimi no kam ki jam bamla ban kiar na yeng im tu. Hajing im juki ki kam ki jam im tu. Ki cancel no ngapat ni dak cancel tu te Marway kamesim ralang dik lajang singi fin cancel tu ngam myo su ki kam jong arung ngapen postpone ki aka mo ki kam ban yu ngong hap let bet kan te kadi tang ka jingit hi ban banyak baik te long let bet the Marway ne ban menuru hap let bet nomor ba kaweng ong pi kadi it's all because of the experience su nomor da wat mak na do pidan pisa do pimdan kata ka jingit baka jingslur mo ka man toy ra hanu kan ngai tu lingkot ndiat mo apo bangarai men syah ni rikasi tang rikasi ngas ong pendap syah ka rikasi jong de ngas ong ila de sit ong ki perlok eru ngas ong bat piap pet syah kamera ja jong de syah fin lusa syawai long pendap syah tip syah hai ka mulu odon hai sini ka don klang ba Nginlong suhun kan dangilit sa baro. Te nga sila amtakan. Kasi hills sa kandong srot alet lo barkhot da ka bait da ka kajat da ka tama musli da ka bait kan. Mo nyom bait. Latip di jaka em tu. Te kata di strat dan tu nga sedang mi kan. Ngai tu pi badang sedang mi ngale dang sen te da perkhat dang banyak ni kong du ngam sabar Assam am. Dang sen te dang 2016 ngilit sa Bhutan jwa. Mas ndap Bhutan tu ngalit satu ka North East right, whole North East right ngalit bitawi perlok abam kuah dua bulai bapli I Alex Lingdo ta perlok jonga te itai la khlat mo te ngalit bita North East right nem tu ngasalit stu nga attend to Riders Festival balait stu ngasalit Nepal te ngalit Garo Hills turu all district ngalit Marway sini Rikasiru dan ngalit Marway ngas tunat te nyak bai explore nama kawe kadi ngakwa ban di jaka I kibre wat makna kibre sini ngatip kumno ki kran edre ka pher pate ka jing im ka jing yu te kolom takan te ka vision jonga kolom takan la adap na yeng la de ngami india tok pendap hadin te ki kum ki Himalayas mountains ngalit chwa Arunachal dan Sikkim te ki adap kitu ngonga sa stanga Ladakh stay North India tour ngonga alit stay tengah pendap sen North India tour berkhat ki state jong ka India mo si sanot teng sang ya kan ketu mentang mountains ngadap stay berkhot ngadap tu teng mentang sedang ya skiprin kan area
Te mangkani ngadak sidap wan ngayat Sport League States, Khandai Sport League States, haduk Gujarat, Rajasthan kitu berkhot, sani se Karnataka ngalet, se berkhot ngalet, Maharashtra. Te top menta rasa sang South. But 2 states MP nga touch, Madhya Pradesh touch, but Uttarakhand kasedang ka Rider Mania Shamsnam nga touch gitu. Se stang kita stang few states stang Sunroof League states. Te adap ketu kum ka vision jongate ngakwa ke manage sabar Indiaru. Pet mo. Bangalik nga ketu haduk da poyeng balik bat wan ka baik lai puwe sengi. Lai puwe sengi ngalet. Te the village direct kajan. So Dalit direct ajan ngapang lalit stu ngapik jaka tika you kan dalit direct but obling la try kan sini post ni apoi bet ban touch tu ka highest motor road tamba ngapang asna ka route pangalit stu ngan pendap tu ha kalau mta kan ke first day mangalit nomor ba kasilong ni ba das mong pingi riders somali ride jangai sabar ka state lai kalau bet menang yo thia men met Juna thia ngin thia betang lai kan ta ne lai kan ta steng sa kun ta kata di max ma blai kam siang kam sha ma blai phia prakhat kham tam lai ka tu ka right jonga le kata di right group barai marwai lai ngam tip su nga la long bet le to da song bai pa ngaju ong hi kan ne ngami na yeng tu ngapoi bes bong po banyak bai so bang ale tu tip kan ja ka lim mo tama ngabu jing duai kan ma step ha sobangan mi na sobangan right mo hawas banggo Siliguri ngathak me ngatol athak la da ba me thak me pukhi step te odi long dong shot tendap te mo ki odi dan si jaka sini Siliguri mentang habli right sa Bihar te habya sa Bihar taru ngapakhat boleh ngarai kan ne ngalet no siang ne ngapakhat ta te ani so ting so kenja marway ha kata de first time jonga bangarai marway kan so ulang haduk kata kilometers ani ngalet no siang ne las dang ya pat ke por pam tu las sangki hobai kita klet ubar khat nama ka jing setengah bai te ban song ngai sidong kata kan la song bai piklat le bar khat jing iu kilong ta kan nga form ka ban duar arjar saw nga form beri polok balik sekolah banga bai it imti kharkhongot te itu di geteresma kumbap hitip jutip hi nantu sawan Freddy Nelson Thankeu basawan ti polok jonga bala ba khat bapli bam kuah dual blai ba hiu buat kurba swaban form ketu ngilek ka school CA kesen kami berkhot ngi pas te ting iba kesen kami pat kibun gi ani nong tem hantu te laki laka ngi sedang no school kan te man ka break kumtu shit ya tem lunch break COGC church hantu jongi hantu hayu ni tem ka break tu dong ka drum tu dong gitar ti sel ai nang tem ngi ru tem band tu tem yu te sedang form tu te mar ki bayi jong aru adas kidiki nong tem kan nong tem jong living high nong tem jong king apple nong tem jong Snow White ha gitu bar khat mojo mama jong aru batem na sulmate mojo great society ha te ka long tu te la don ha men si ma don ha snam am nga kendut ski perlok school tu poi form tu te ka dua la ya khmat tu ha te hadim kam don show by Freddy ba ki wi perlok la bun kam tu la le da ka wi da ka jong len tim tu te ngas dang tem barang dap pa ngatem akhia shwa ho ngadap tem akhia hadim tu ngatem tu official ban jong i tang be rang dap hi dem tu pentem ya the voices mut nalaram peru ngali tur bagi turu la kano pausin shu bagi we projects jong bat Felix ngatem tu dubi auto garage bat jong Debra gitu berkhat ki abum hi mentapat duduk bamdan shu jong MT Freddy mak labun kam layat ka jong lenti moh te ngapat yute malas bengitem di arja khat lai dangatem bagi tiwi ki basu kamensing kamuhun de ngakwa be tu kedua kan mi biang kan don bet ngaling pisa bet makami athia even do ngalit tem tisia subang ngremen mi ngaperkhat bet lanu ngandon biang lanu ngan pinki biang ni kedua hadi ngai kendu biang dang ki perok jong apa ki we ki ba Kenneth Uni but Jason ngai kendu gitu kan ngong bet chol penim ni kedua tu ki ba biang te ki ong ni penim lang te metak la don biang kan longa su kemen kan ngam tu ka jebi jonga kam song that le badas kalong athat te banong song haju im tu
kaya bet kapya bet stu. Saya ngla amlin du menshwa. Te ngam tip ngala kumno, tambang ngale bet ban penla apa. Hadu mentah te pajudan hi ban don jing thut ni tambang divide bet kapor. Oh baka weru ngatem mentaru baka amigos. I have 2 bands mentah amigos. Amigos te ngilong commercial kumto for corporate, for weddings, for any fete kino birthdays dua pang kamlong on the other side ba long ban ting hab adjust ba katuru kom ong mene kam de ka basuk ban right long hab long discipline te hab ki step te shwa bang right to not India ru shibanai mo nga long prepare kam lade ban tu rider mene Gujarat Malaya niki bang ni banak sidap wan ru hab long prepare ba hab discipline hab ki step thiak loy mla ban le ban di kumar bam kumar po le long hab ong te masalah sabar basyat masalah bet dan shwa man order kabam ang shit bet bina mercane bina spices masalah hab take care ha mla yu ka umut hab don bet hab ra ORS ka jing kidawai ngara bet dolong nu te hab khan bam so bam eru kolong ta kan man surai pathar la bet man rai tamba for the long run phim kam ne te ha kidan ki tu ong mo ngasi i kan comment sa YouTube ka de ka pisah bet yang mangarai nganong bet kam de pisah da pidam pisah kana tu pimdan jing slur kam mento de badas nungi ba atre te layo kan show himo ndri men shwa podang kana te sunu da right bite te shwa right bet takada sedang shona nari kasih ni right tok pisah ba yo mu malam tu ndri men taw ladon pisah pat kawan satu ka pidam am ka tu ka guts de pidam ka guts sem phila ban de pidam guts ka phim mu pla sakot bitang hani kan pidam e be ka tu ka passion jong fi le be kan ki bari ban ne tur sa phrang ba nomor ba kapo kamwan chu kapisa kelapan wan kapo kamwan chu haplan haplong sharp kani ke jing right jong aru kamdi ong ma masnang nar right ngan sulit right bete kata te ngan ting am nu di kan re true experience te di flat right tok memang ni small steps small ka sakif strong dan mentari long klasuk atip lu kumnu man right kumnu hai ban yang long kumnu simu ka sni ka bait ne de long kumnu nu samit nu samit ha daba samit gi dukan sha samit nu kan biang bet kadi bet ban syam bet la dia shwa ning kong ka be fistonat mot posu bet kata kan kata hi badong kam nomor teng yo confused te nga kwa katu kamlong ra ni la su thu ba nga e je kani nga strat je kani mot lej bet mot ka salong kha bet te ha kidon ki shabar la le dak skuti mam thai re skutar men shwa ki pom shwa ki le ki bait he ki like kani long kani carburetor te ngong phi bne am kham kidon balet carburetor ki barim ru kan kita ling ai burom han mal let chwa ki bre Hyundai mi shwa nama ngapat ka komportai mentate dalet kani te kham jinjar nga but still I went with this kan ngalet kan tu spong ongan upgrade no pelang pisan upgrade no kani ngan kan suk kan yang aban teng baka truck nomor ki truck ki bus pi spas pau ki yacht expressway highway way kali way nani teng mun be pas tang mun be tu piap ya kun alom tam kuat teng kuat ki baik belong wood bayat wood kam speed kam HP te tambang bang it palak kan ya tengongan pendap the whole of India sana kan kan hayengi basmat ban set na dui pangi dan show bam kuar dua mo kha jonga na ing sam jongi ke bakhan man khawai dawai but they no occasion no set hi bai ni de tho de tho khawai am ni set ju ai catering ra ni set hi bai te ipa man shwa shit ong ya hayengi bar khat kan sim dung piat sim dung ni eng ne kho nu tam ta tang na tu la tep kum nu ban set te kani ka long kum ne mo kum tam ta te try bawan ni pa try ka snam kladon hi teng strat ban set dalet picnic ki class college hap set along tu sunu style kum ta ke ngasa sedang ban set tu ngam jupen i re long tu kopor ba don lockdown pat ngong dan even le la shule drum covers kum tu la hat tu on set no ngapen no YouTube tu kan ben set ngapan ngaset betang jempam kasih bet jeng tak kasih bet long simple bet kenang ma kan numdu te nama tenteng mentang ai sadukan sini style ngai kilat klong ka dilute kan tu ka jempam bolong pure jong kasih ba kan masalah batong kam betang ong balik beset betang piat us eng urun sun sok maret gitu te ni mentang pang ngai i ngate ngas peni kenang ten tu ong ba ni ben jempam authentic kasih food kan mal kidan ki beri hoduk mentah
wat gila he maknaru kipat tip ki ke bagi stunat kipat tip teh ublei ula kurku ki da ke kapore kamele even though it's it'll take a long time but as long as you don't stop kum nga mentang latip nga samlarang ba mentang ngatip ke jinya baik ke di bastunat ke put ke dam lanyo kakam te that is primary mo katuru dangam stunat kakam mo hap kalau mentang ka di stunat te kakam ru bak jing set katang la alap hani ngam kwa ban le isu palak na kata mus jing ngan le kum ne kan so kindan ki we ki papat syam ya ka sap jungki dekila syam possible ya kata mo pisayo kublai shibun it's rocking